米德伦的罗米阿米阿，祈祷每一天。o tapang no lumaita ku kawas， 上帝是我们家庭的主。Sarikaka mapulung， 平安。Malatsai kita a milayap tu suar nu kawas， 姐妹弟兄平安，我们一同领受上帝的话。Pasuar jimosi to Israel a finaulan。Tuya rumiat ano misarisin kamu i sahcien a pasuar ko wawawawa namo unini a pisarisin i upi harateng to kafahkaan a lemak no tapang a palias i titaanan na Egypt han ningra i kasadakan turu kusavao zefang sakafaru a tusir。摩西对以色列人民说：庆典一开始，你们就要向子孙解释，这节是为了你们离开埃及时，上主所行的一切神迹而举行的。出埃及记13章8节。Sarikakaau, o malarukai ku mama atau ina no Israel, a pasifana i wawa nangra, to suanu kawas i lumat nangra.To sakafanaau no terus nangra ami tuor to mato asai amasarutsur ku farutsur ami tier to kawas。在以色列家庭中为人父母的，非常重视儿女的圣经教育，使他们的家族世世代代都追随长辈有坚定的信仰。May Tuhan kita， 我们同心祷告。Tapangau umitiputai to lumat niam a kawas kiso saka taay kapakai ni isaupo ato lehay no kiukay at tsay kubipaluar niam to alinguan a orib nika kaumalot sayay ko falutsua niam i lumat no tireng aminanam to suar no meso ta tsay kapawan kami to nika talamaan no lemak iso i lumat niam。 上主啊，你是看顾我们家庭的上帝，所以我们不只是借着教会的礼拜和聚会来兼顾灵命，我们也必须在自己的家庭中同心学习你的话语，我们才不会遗忘你在我们家庭中所成就一切美善奇妙的作为。Pakai ni i taramaan nay angangan no tapang ji Yesus Kristo ami tolon. Amen。Nanay mapalamat no kawas kiso， 愿上帝祝福你，平安。